Çorapçılığı garaspıdı 2019 yılga ıtıllı bütületi mügün ulus o hetten ihleger 2 gün ustata 5 bölüğüne kaydan otçotatlar. Salgı biheki ulusta korrespondent Nurgiana Osipova bilimnabit materialdan көрүн. Улуска сылыстата ордук бары кайсқаға күстә голы бар быт. Ол курдук сол тутуттугар быйыл сылан кытана кайсқатыгар 17 километр усталак, онна мындагай бөһөлөгүн киритигер 4 километр 600 метр усталак гравий соллар федеральный үбиләһиннән тутулнулар. Маны тәңә быйыл гастаһыңа чырыпчы селенетигер элбә голы барда. Ол курдук аксыз пусковой комплекс үлага кирен үгүс ыл газга холбонулар. Маны тәңә кайсыт нәһелеге ага 15 бирген көктөлөнгө холбонно. Гастаһын бапруга кирен элбә хылатын нәһелеге гасы кирде олгына баран гаһанын кабылбата электр баллар эти расыттар колор арыллах кытана киндер була инникетин бу центральный итити кирите хайдак болуга ден онна оттан итити кирите итини үреден көрө хабар денеме эти быгытынан кирде оттан ты хайстыбатыгар оттоһыңа булан 100 бирген толла сөй ахылыгын билимнәһиңе 504 тонна торактак культура комуллан булан 113 бирген толан каһаңытагыр да 3гө көрдүрүү болла маны теңе улуска тынча 300 барта 4-5 саңа котон тутулуна. Олортон биддестерин сүз төбөлө котону баксы кооператива үлага киллерде. Субсидияны тутуннубут. Субсидия бут суммата 1,5 миллион. Манна буллана билген 16 кайсва агонча сөйүнү туттаран турар. Туту өттүгөр эми улахан үле барда. Ол курдук 3 саңа таас уян үлага кирде. Ман теңе карбак жеттен көйү программатынан сылаңга сүрбеки квартиралак кадарга 12 онна чырыпчы нәһилегер бихан квартиралак саңа таас жия үлага кирдилер. Манна дагатын эттекка нәһиленне сүрүн турурсар бапрога доробия карыстабылын тухайылынна. Ол курдук барас тибете каннык багар улуска улахан калганан болар. Түмүкке аспыт 2019 жылга улуска ытыллыбыт үлени нәһиленне үчүгейнен сыналата. Нургиана Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы.